Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kajing anot ha kajing im ubreu ka kamslam ban urlong lada umpat yat ya kalenti ka bajengai. Henry ha kajing im jong uba hilarious warba kala urlong dektar ha kapor ba udang pulai hasen kasi college shillong. Kabala syajet ban long kum uteng shop ha ka film kasi ka kaman bajwat kabala yo kajing tershan bahan na kipaj ba. Kane kajing syajet ka jong u ban long kum uteng shop ka dehadin ba ulalej ha ka audition bala penlong dah kurba film production kaba kilalet banta i kajing pentip hakmat ketiga college kaba ula puleh tek por ya kane ka film kaman bajwat la direct uba pradip kurba bala pen i hasinama hosnam chijar kne spak ne pra haba uba hilarious warba umju pen mi film show na do ka film arwat bat ayom ula penlut ila ka jong ka por ban trei ki kam la jong buat ki kam kontrak na kamenta pendap ya kajing kasam ban penken ma ya kajing im jong une uteng shop unong san hima ulalek banyak kenduk markamat hajing sajung u hanong kram. Kabel shibun ba hilarious warba api dewe aktor propau haklem kasi kam tama kaman bajuan te ngikwa banyak kan pi mentah kena ke lockdown ka ai tanya benai pilih ayu hakni kisni dan ai play fi tama fi ba social ma ka pilawal kan sini sa no krem si ji te kajiwan fi ka lang ka ma ko pentmen nga menuju ke ramal kapor. Kalau ke basusi, kayak ke dijak di portai. Kalau pun dua sepuluh kecing kalah hantam hakawan ketika pandemik tinggi layamat ketu ke lockdown. Kalau lockdown baru arpanai, belum totally lockdown. Susah aja, tentang le urdu, tentang pet film, tentang pelekot. Tu kila syuat kipor tak kita kapor lockdown di play kaya ba smash lagi tangan lagi ba kata ko bro lagi mo ni happy abu ti ba ni happy shombe yang ni marka dika tinja ka klam tak bi ulti ba ubain wan kloy no ekini kicing ni klam naka selapat hai mo begini yo ban ya imbian tadi berajun kumtu pada lalai kumtu naduk si tarik artrik beracun tengah dalam kijing tarik kamu jong tiba ngaju tarik mau kumba kumcu olok kum kontrak kumtu tengah dalam kijing tarik sabhoi sa ni style kelek teh naduk kutu pada tengah lalai biang si kam kicap ni tengin ni kan kendiat sepang kajing im jopi marpide i kapau ba film jopi kaman bajuat aku mau ipoi ban atau film kaman bajuat kumba wajuang kibabun ba ki interview ba lesebun kilatip kajing poi jonga ban aksya kaman bajuat kam dai ka basulong accident nani ka bakhot mono kam dai kadai ka dan hi kajing thumu ba du dakna ta kalong hobi te kata hobi jonga kaya ini bat ndla poi ka por ka ba kilakot audition ni ka kaman bajuat ilale kali kelas atau por college kita apa college itu tengah tahap audition college yuk lawan itu misalnya college apa saya kasih college kita akan tu harus nam kenal kita tanpa tes harus nam hakabak namar ka audition ni kaman berjuat kalau arsian harus nam kakadai spa kakadai pulai kalau bakal hadir nam tu saya nak kada tu korban production tu kopor kelasnya biasa kita pembiang kesimpulan doa sama Islam, tapi kalau audition dia, tengah lihat dia, dah kalau sih kemarin kau tengah tip, bisa jid, hari hadian arsnam duna, kikot dia, katakan jingkrang kadon, ngalit dia, tapi nak kisah jid yang aman aku tu film mau berjuang. Yana come and sit, ding it, but she shine.
sedang kat no pi sedang ban ak ni shooting. Man baca tinggi shoot house nam kandai popra. Jadi rilis kat apa? Ki release au kandai popra au Disember. Namagi kabiang bha ko mo gila rehearsal ka schedule kabiang bha ka por timing kabiang. Ka bar ko ka one week ka kumba. Ai plan. Tinggi la yo release ka por kabiang ni. Balik siya dia pi kendor ki aktor aktris berapa aktor. Dan buat kabiang la se jipet pada juki producer juga director la se ki kwa la se nga. La se la mah kamla yang ana kam tip la se yo kadon ka nata ka baki kam itanan tadi kadang-kadang ka benta ta ki jet tengah kemen cibun bag na snow ba ka tu por ba kata ka jing kwa jongan na na kalau sisa Kadang em ngajeng por ba pi maro pi dang no kong em tu por ba shooting kadang em ngajeng kam tamba aping. Yang ai ban ak film kam don jinge ngam don jinge tang su batai kam tu te lari hasal kam tam lari hasal tu por ta kam don jinge ban ak film ai kan ko ko sindo na rumbe ak tu karakter ke apa sang be mana apa Pi terang duk nak lep na. Kum do pi kan ka amadu. Nado dah kena kasi setelah berpet film, dia kasi setelah berpet film kasi setelah bang syat bang kum tu, kuah bang ak tentang kiperlok long aktor nasa kata lo kata kerja kuah no, dah kena tekal ulang sisa, pengilayu sisa bang temi itu ka mon berjuat, aku belai bah, ya korban production kepala, semkia. Benar pi aktor. Terus. Hatu kapor bar itu ban rilin rani besaha lapan. Ilang kum nok por. Biang na i nang pa ban itu. Pi shooting hang na shlong ni na. Ni shooting hasilong bat sa Mumbai. Sa Mumbai lu shooting. Dan mano balashim no ngala persyang wat mengkila ahun rei ngam la ban yo ngala persyang wat Tu kum bajuat kedai ka khana deh lo ke ai. Ke one line story jo kamu bisa kalau baik ketika love story ketika ji sama hapreng jong wei brio kena beduk kena nak kendong bat kawai ke brio berus pa bat kawai ke brio berus pa temu brio kwa bansu ya da kabor la ne ban ya pet no la ne ban kum bansu ya pet no na yen kum ta ter rai upeni kata kaman berjuat kalau di upeni ba mauru tre mauru kwa bandan kespa bari competition ba kupa jo kata kata ketika one line story jo film dari ka film pada bor kam shong tang ha one line story ka shong ha ki screenplay te ki screenplay pada kidan bon ki benta jo screenplay te ya ki itarat jo film bor ka wana ka screenplay Hatu por pi mano bawan kamera kilo shooting por din me slow. Atau por ka na bombe lo por ka aga to por ki di le ka solo light yang solo light da reel mo ka solo light movie da reel baru na Mumbai lo kata por. Atau por mano director. Man berjuat tu director ba Pradip Kurba. Tebat kidan ki benta kandiat ha Mumbai. Por bang shoot ha Mumbai. Uwe ni ki director bala pau mentah poka. Ri India top 10. Mau bersama di top 10 director Rohit Shetty. Tu le ar la tili kisin wan penyerap tu. Tak jingelo perlok la se ba. Coba Pradip wan penyerap. Mau play kendu you. Wes Rohit Shetty. Rohit play kendu atau por. Hai lah kendu shoot mau ini ar la tili kisin. Temata tu ulah di top. Ngam dulu top 10 ni kan India. Rohit Shetty. Film urang internet. Baik terang sudah. Kum ki film Rohit Shetty pi internet. Ba pau mai film. Kalau internet film jo Rohit Shetty kedai Zamin.
nang ta pada kena Golmaal ro bi tana ba film komedi gitu The Singham ro bi tana te gitu jadi film ke ba Tu cocokkan ke. जो शाहरुख खान बोले बट वो एक Tu boleh ni. Chennai Express Baru minta film je kena show. मैं मुझे Tu kan jirwai. Manu bih kaisat tu jirwai pensawang. Katu kajing ruai hikai we choreographer na Mumbai. Rai hagabari ba kajing shot tengi dang Glomar nama aku tu kopor ren pat dei kum thei mata mo tengi opet TV opet YouTube opet he tengi shot kum tu mu wan hikai kum tu rai kalau biar ni pat kelaya ni ai tanat ni makat tu aku senang mensua wilayah. Tu syak ga jirwai pensawang kedai ka pisat ang nasional ini sih. Oh, slow. Dah yen. Anish na katung issue nanti apa Cathedral Parish Hall Banyukra asusna itu ko hall pelong long asusna itu hall tu apa issue tu Jadi kijimut pensawang. pensawang kamu persoha be jadi Tak kan dia itu story kan dia balik ke pelong ni ban rai tu kijing rai na pensawang. Kayak kijimut ba piap rai tu kan betul terus ni kendam lang tu rai tu. pi kejiruai karong belum berhak ruai gitu mar nasi kadang ka kejingnya poi si samla tu kan kejingnya poi samla ta tapi subang nak ini persu telat lagi ke mesin entah Ka tu por pi dalam tu perlok. Siapa tu perlok tu siapa mana? tu di Pak Jimmy Masar makai dua play lah kerana play di ak supporting actor Ya pun tu por mah. ini buat Kalau tadi jirwai ni lah. Macam. hakaman berjual ada yang mau shoot untuk ke Tangseme nanti pada ke Pensawang nanti katu ke Jiruai kidon kibe ki shum clipping berai ke Jiruai awal lagi sama tu ya yang bakal Pinawa berot bersat itu jirwai pensawang tak? him masuk Tres वर्षात मैले त सही साथ कोही पक्को म सही साथ कोही प Ti kata film kayak ni apa tu por plus nama. manusia kayak baik kan lai benai sau benai marke ar benai lai benai itu so houseful baik Kata por kisah kontrak ni kisah baik ni. kisah itu kontrak Ti ting tu ka film ti pila. Sangat no ni kuma pi petang biang film ni pi up shoot ba problem. em ka mak film ni nak orang mungkin petang bata nama apa nila dep kowe ke project ladam te lada kisudon kam ki khot ada kisudon kam kila aban khot ki par renga pa aku tu por hadin sau snam tam san snam te ka persian ni ban snano ka production la jaw bangala permi artri film kowe ka arwat bat kowe ka ayong te ka arwat ka ya ba Pi batai kan dia ka arwat sedang no. arwat isu au arjar reo Berno terus. itu Alvariniano set na po mulai
Kaya kana atau por story jong arwat. Ika arwat kalau kadika rollback story. Long no kadika long ngisut ya ka ik basadin ngisut kemat ngisut sedin. Ta kalau keji itu kana ta arwat kadika film kadika love story hakaba mo ulaya kenduk sabar mu litre kenduk bat ko iksamna ta kata keji lai sultanat ha ta bapli kaya accident no ta kata wat pai do seslo bat ulong mu lecturer ta bat samla bat ko ka kena kelas kata ke online story Kalau teli jerwai tu kisah apa tu jerwai arwat. arwat ni dan rutri jiwai ta bangi shoot tang sao tuli Mana berwai por. ha tu jiwai kidan nga ngamut nama jiwai nga kwa diki ha tu ko por kwa man aisap ki kena la jong mo te nga khop yu ba smiling de way na kinong compose jiwai obrang sap ba na kanika tanjungi te lok por lok na khna na ka juk snom te oyu ale thau jiwai ba nga mam ubor usai compose betang jiwai niam te ong na ali thau jiwai lang ba nga te popli da ka jing kemen tu lawan ba thau ba nga jiwai ni le lang tu jiwai bun lyrics nga le lang ba lu te de nam tu da larwai te ilap kwa ban wat ni kinong rwai ba thamai te ban ai audition ro ka slam than te kwa ban kham ki ban shoot no te la support ba smiling way porlok ba paila te lawan da ba paila larwai te kidon ki jiwai ki ba ya ha ba ba kidon ba ki jiwai ki ba me ha te da larwai ki jiwai ki ba ga si strap ha ka ski te ngam sui ha te ka balong masak di tu khana ma te ko ba smiling mlong te ngilai persiang balik khop ngimut balik khop no da ki no rwai ki bla juwai dan lumjer kerteng ni no ro ngilamut balik khop duta hati no tang dan em no rwai ba dang thamai bet bangin ai te rata ba smiling ngong ap man phone yu we ulung te bu tau lung le ba don bok mar banyang ba ki yang mai minta bro te ulung ha kata kapor udangnya taksi dan ham te po mrar ting udangnya taksi te ko ki lisha te la lisha wan te mars wan ta ba don bok ro da kejingkeman da semo mu ru da kasam te la ya praktis hang tu hi jan namar ka studio coba te bok to jan te la praktis ba kawan kata kasur ngis ke ha ba la perwai no ba don bok mar banyang ti no wai ke thai bre im da pun tanong tu te kong sarama te pelaju itu thau ha tengah sukat bi kong sara te kong sarai ruai te ba don bok mar banyang pa do ta kapor ngai mata man ki film kasi bari way na kinong wai te sutra ajikraben te ta mata si pri dang fu ne nga wong ba na kwa ban wai be tu koski ba ban shoot hi te pi ajing bet na wong ya chikma nang ya ki kerwai te nga kit bok mo kini ki baju itrei lang nga ba kinang kios kman ki ching ngau ngadon kawan ban pau ha ching em jong na o ka tu no ya men sim jong na la da pum wan ha ching em jong na ki ne ba ro ken nom ja ya nga nganda Tu jerwai pasuki sakit tu jerwai tu arwat. suki poski berwai ba don bok te ka donut nta donut suki poski katai artali lang bakla Kaya ni mutuga film pipi ni hai. habiju Kenapa tanya bang? kalau ane kumba si arbanai kabiak kaya ba arwat Tadi ke arwat pi penmi sakit. ada ke arwat ni pemi saka ayong Senang kan? ayong ni pemi arajar kendai te ada nang tu mah ngalamut ba pemi ikar sati lamut ba pemi suki kue te kayo kolong no tu te sabang ada empat sekali kam lojong ba di trairo Kita ayam pi batai ke kana pi ay. Ketengah ayam tu.
Ka ayam kalau kerja kedua jige jang kawai ka breu kasa ben hau wei breu te kalau duk jingkerman Andre hagi breu kasi dan ka ayam maka dan kepor ha ka ba kawan kejingkala te kejar kat ke kedua dapat main lead mo buat wei per breu bai men se bo te kata ka one line story Kajiroi tu bakam setengah mapi ke Kajiroi. Kejingwa juga ayam. Kasutra ayam ni. Hak turut hai ni. Katur ni peni habiju. Oh so aktres kadai aktres mana tu ayam? Itu riak biang itu Alvarinia. Sini. Tina dulu tu por ni isu ye pihak di sinema. Pihak batai ni tu kai kadang. Kajing bami isu yang senama. Aki dah ni ki perlok. Katuk ni ki bikhot manak. Te ndai mangadan pesabat kawai ki kampi mangatrai kam lojong. Mah kini ki kam bisnes. Te kakla khamte yang Kala khamte yang Te kawai ki kam adin kawai ki kam adin kawai ki kam. Te matala na yak ki por. Kadang nak jemi apa mi film? Kadang kejimi kanton ni tambang dai hadu kata-kata. Kamdai hadu kata-kata. Kejimi kadang ni. Cepat bah kita mana apa film jemi show screen dan kita phone kita baik tu. Oh buồn lah. Kita mau kita teks Facebook ane tai ngo balai snap film show ida kwai pi te ngam ngam snap show la se quick skin la ba poi bia. Ila punya snap bia. Te kita sibuk gijing bot mo. Te mata kikur kham he la se na kur pula bandon bami. Kikur gila bandon bami dan kebai. Te ngim te Kanut pitan kon. Ngadang kun rumot kesenang sudah. Tapi kemjet ban lo aktor na no. Ayam mentang empat jet waktu kalau spek cah nama kita lagi pulih lagi, dan mereka pet arlengot tekila, dan ni kibai. Uya lek kai ke TikTok, uya ikut tentang iki komen sih bro. Uya dan ni kesam, tambah banyak hikayat tak tertuju ya. Tidak ada aktor pula Islam hari kasih. Masih apa per shooting kayak kerja per masih kamera buat mata. Ni kalau iper bawa. Kemar kapor man susua per shoot mengi te kebakong ipi de ke analog mo, analog kim de digital deh. Te habang analog hakapor man susua, lesi kini kena mata kilengo kita mo, man susua ni shondur ni hab side, ni hab out mo, te ni hab develop susua itu, ni hab pet itu kini negatif. Ka film lu susua kalau tu, hab develop susua itu kini negatif. Then saya, te mata gitu kila kurut bro. Dan mata shoot baik direct baik ha komputer baik along baik. Kalau donasi pun ke kejinglut kalau donasi pun. Masuk mentah. Masuk sih pun kan sains dan teknologi kalau ya step by kan. Doktor baru aku masuk ikan kita. Untuk masuk. Doktor masuk. Kopi. Berkopi doktor masuk. Tapi kadang ni ke merit dan demerit kan. Sentiu la suban Ashiteng repidan Ban kejia pi baro Erteka kwa banya Galawat pun kila Banyo ban kejia pi Tiga kejing ijeng pi mentai ki nong snap film kasih. Kalau nak kejing kiu ne, kalau nak kejing ya. Jepun film kasih. Nah ini kadang kejikio, buat sedang bon kisah. Tehrai kasulong betang kan ikoi bah, mani nama ke budget cungi ngah long tang kat tuh ke budget mah, ngemla 40 teh, ngamla 40, nama bah
ngalai songkai buai prolog udah na Assam tinggal discuss mamu jutrai jadi film udah technician jutrai masih film sau tinggal discuss mamu lagi le kumni ka shoot kumni ka week sequence kalau kono te lagi ya buat mulu mula tempat kiru apa tak kau ke fight sequence kilot lagi kuror lagi kuat berlong kumtu kan tak kau ke fight sequence kilot lagi kuror tak hamul mula kum tak berbahaya sampur pulak ban berlong kat kum gitu gitu nyepek mata ki bro ki tenak mo te hangi pat ban pelut kata kam dai ke basuk pat te bakan wan biang te lese lembah kene ke juk YouTube mata te ngintip ke ban saja hakano korkom manlong mo namar bateng teng lembah ke internet lese moha lakban ya par berkoi perthai untip te rai mano banut ban simres takin sadan aku ke singi se kemilti ba apa kejat beliau kedan tak miru kan ya besok mati bat lese mukum balong mata kembang gila discuss ba mata sipo orang diang style ladan ke nama hall jong lese kin saya mi te ki bro ki beran sapang ni kin saya wan te kam yo ka kejing yo kam yo ayong 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 sia ayong 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 rupa musim waktu selai langit dok nerus pa lajing ekiwan tongilong baya sya Mata kipiba film ini bakal kersan pasti lagi nonton ke bampat kersan. Piki pat ba tentang kini ki bela jumlah di ban pek film kasih kiwan ni te kitu ki bam juan di ban pek film kasih te lese kimwan ki mar tentang kan oh aku kom lese ki kwa ya katu ka quality ke ba ni rekat bat ka Hollywood bat ka Bollywood lese ki ba ki kwa ya katu te ngimpala ban ai hadu katu kai ngimpala walangi la jam lu ngimpala te reskuski insalah mar tentang ngimle ba di compare mo ba di compare than ba maki namar maki te ki spa crore ko ka film te ka jingmi ru sis pelat bet sisni bro ko pertai long mata te mangi pa ni pa poi ki tu put ina ta kada te hangi dak shimbe hangai ni dak shimbe ba haka film ni dang dei hadu mata ni dang dei ta ko hobi ni pa dei ka profession kan kampalong tang bakan sakelalo Ada kipiba ki kersan mut kan salong. oh ada kipai ba kerja te ya kani ka jing ya kani ka hobi kan sakelalo ka profession sekala profession jono-jono kan subuk ku mengaman tama ngak kaman berjual lara ngabiang ka jika mai lara ngabiang ke kamu kipai ba kerja ni mis ko elo ngak kamai takamut kana ai mesin te kidi ki berang kwa ro nang yo mesin lang ba ka jika kerja jomo pai ba te lara kipai ba bara kimpai pisna film pipulut mata khat salang kami khat prala teng du nong te ka penduk mesin lo kan ya produser kan bari itu ki ba kan toro te teng tama kawe uwe aktor pulut popli hantu lai banai so banai nai ta lai po so po hajar te kam ya hap sukan Piwe bala pau bala sleman ah kam film. Apa don is ki jela ki bala kam kiu ha kam film. hanat is ki ba kham kiu ha ngape kada hi ka asamis bar ka manipur ha manipur ka kiu manipur ka long tu ma kim chu sha ba di film hindi te ha manipur ka la kiu ba Badha Asami kini artali ki jela te mentang ini be mengi batki ini persiap be batki te kelas tangkio mecha por badang le mengi te tang 0.5% tang 0.1% mata le se kala 0.23% te kan sapoi skuski kan sai be te hanap is kan debit ka Assam Manipur bat mengi Kasi. bakmi ngingin long balai bi ke Kita jikermen ba. Yin kio gidat jikerman, bat kan kio hero aku isni. Pensawan